court. Kasade, mame. Me call police station. Some day, say, assembly see any or mamma man, say, Papa na mo man, esi. Up to me, Pam. Then mamma be woman a bomb my money. And mamma the bomb my money, we and was say, your community. So we see her pet or be dark while I effect. Trying a one man. No mum be bien one. That's a colony here moi. Me friend, no bois, may I shall alarm. And I'm here to you. Until be bien one, Mamma, send his cat. Them their farmer, what their brown. Sompa. Casales. And no, Okoye are collated in a bar off. And I'm yes, I mean, Tiasia, baby, I send me see him. I was send me dear chile. Now me call. Now my coutier, me tia. My me says, Catria been swabbing one Jacolana way. Ya me pato capture David Maye. Why was it or him send children or me a yin at Tadiano? No more ready way situation it here. Dave, you said you also like a crab. I wish you for saying I'm a bear you. Then what you, Dave? A brand to Miss Abrantia, call ye brandy and cassa. Won't you mean I know more in Chemuno? Would you so much shit on the fire? It will say when you may be more. I'm operation no much. Ombe chow hano. I so when it didn't mean every. Feel the heat. A jam do to me that will find the machine. Sompa FM. Sompa FM. Is that different? You have not with the Unhunka say no cry. I have be anyhow. And your num be anyhow. Yea, we are some more in you. A Jumabo September to men cassette. Ye Jessica. Now, where do ye Jessica, ye ditch it? Sompa Nkomo ye ne, ye me and dear Nimo as a host. Ye 3,000, 30 million, and the Marco Fabi. And see, ye Pemwaka, Wakura with the man and say, da. Nasaba Panity, what pine won't to Ghana. Won't to Ghana. Sapan. Ha! Alice would you watch us. Until me, she swear baby, I send me see him. Now call. And me they can't call on police station. And I made the case no call report you home. No more frere Kumasi. No more beside all police for a frere Kumasi. No more beside no more say a cordial okay. And tea me through home, mammy, the rest in home and cordial. Me free. Tina send you a cordial police station. Ye we are my friend a commander. Asamwe, a friend yes, I will look to. Until me free home and me buy. Me buy cordial police station when I'm back at home. Say, I see a call away. Ni honton se ni papa no so ayi na be fie papa na ye che no no e ye den ye ja no se papa ni je o pa ni charge ji scan wie ye no ye se oni ni eni ye bi abio nyabotre papa na David Daniel e kire ya ye ko che no no e ye den no man fa sem na nkokọ to a police for ka sem no dem papa no e de su ba ho no se de yin se oni ska o de be hwe abofra ne papa no edi suba police station ho said ye so ni ska o de be hwe no o man boa na me ba ne be wu etu o monye papa ni sika o mo ye se o mo de asem no kokot ya ss e bia na court be di asem ne sika twa bia mem na akola apprentice e bia ye o man ye boa bia mo akola na bia akowu eni ti so o mo de papa ne be kokot dia eni o mo nja court no ko no mo kan ofie diska no mo famboa na akola ne nya nkwasa na ne kote wo police phone ho enti o mo kan asem no ena eye den etu o mo kan se opa Daniel papa ko ka che police phone say so o mo ya asem no twintwan a e bi e kokko to ye ma ne ba ne hwe etu o mo kan asem no ye niska ma no na oniska o de be hwe no etu na etu am kan asem na mo ma papa ni tu asen omo ma ni tu a 1.2 billion 1.2 billion sana mi te charge brosa ba omo kan ma ni be si 1.2 ena papa no uku ni je 1.2 billion no to oje ye na die na si
so jiwie ya no eno na chi eno okoyi akwala we free hospital no de no ko fie say baby a wadri dia wase ya hwie ehu hia se obese sika bia wo no nti ode ne tu ka mu a obi anka no Daniel hospital for na discharge one omo discharge me say me go 2 weeks na what about review me blana the we are mother hospital my bre na ma what phone bibia ni ho enom si me blana on person me surgery enya sa menya contractors nsa we intimate ena we so sa na no site we kura ena me menen almost on to nef no mo fanse anto waji 1.2 billion no on to ade be so kon kura papa ya anto o si me ntimi ne mesi adwuma ne bio wuntumi nya mesi adwuma ne bio satana ntimi no na makuma to oba ho no be o kan say o ka se my useless me gina o kwa me ntimi me mu eto be yi ko to fie nti nya do be se ska ba se sika ne de o edu o hwe o kakra ana acha o hwe me kakra kakra teye kakra no so why useless acha on be operation no ka sa kire me omo di ka ya me first me sire no ehia ma na honam no nto mo ye me sire no mo ye operation na che se o hwe sika no kroje jama anso eti na esen ko memra no eni papa ni di eni wo pepere ne ho papa no sesi ya ka se ye asam ye san peja so obetimi akokire yen acha me ma ko che ba e di echire no commander na wo no ese papa no akofa lawyer say adenti no mama ni tua sika ono papa na kofa lawyer ana sa so ye be fa lawyer mam eti na mra na kire sa obi ebo me na obegyina o se munku ni prako ni ntwagia to mu hyeme na wo asam no kanya wo a dieti na akotua 1.2 billion papa no oni police for the omi free pa ye di ka ko ire pa ena papa no ai commander no ire pa for ni eye meeting ena mo say case no ena man ti man ka ma ye ena sa do course ena so sa nti so ai efe o se nkura o man kase o maka asam de se obi aka na ba bi e ba akopem na obi nso ato aso why men kasa we yes now you are being ungrateful why e wo ba bi obi abeka akodu an se bi enchirimu no se de moko chirimu nti omo so ba bi o betumi adi akodu nti se de mo de abai yenso ye be take afri ho ate na ya pre won kwa ama tena ba bi a abram paso no transo na amane ma amene solimum na imbusu nkotrase ewrade nyankopon eni pedi poni o uwie koyi ne sa to ne twini hwidam wo sasa no fa he go new site This is Sompa FM. So for my memory that say ene so mo yakwanya biemu na ye chietiefo ne ahwefo nyina sharp herbs ye na ye de imboost herbal mixture police ni na duro ye de abedwa so achese ewodwa so dadaada edro eboa ye me etimi wo so ye nyare wanyina gu eboa ye me etimi ku edi nyare wanyina esu enkunim eno nti na awie so ye ma tiefo nyina kwa babiem ne atwene wo madwen siso se imboost herbal mixture police ni na duro no ewodwa so pharmacy herbal shop chese herbal shop bia wa Ghana ha say drugstore bia pharmacy bia wa Ghana ha ene ne mpatamu de ewura ho na aka se upeposi ni aduro ana imboost herbal mixture ubenya bia to na wunya bi to no ma ebeboa o papa ama nkwam a woni padua ni mu no na ho odi na timi apagya biem na woni padua na timi akon edinyare wanyina esu enkunimu ya number se didi juma Dr. Steven Ako sharp se frɛ no na asɛm bi a kyerɛ wadwe bia no bisa no enkomo a ni wo boy de kyerɛ wadwe wo mu a wantumi anya akwanya misa no na wa bisa no numbers no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261
388 149 merafo awutie me se de yabo kokone ya twen adwesi so dada se nyame nyansa ne nipa yom oye wo no wodi nkwamo bi adua wo nipadua nim se eno na ehwe ma ho ban firi nyarewa ho no saa pepepe na etie na nipadua na nya ne yonko ne yade na nipadua nya na afa ne yade nti ne kwan se wotena ho ma yare beje wo nipadua nim boso eni kwan se wotena ho ma immune system no eye weak na afa entimi enko enti anyarewa enti wo behwe a ulcer beba malaria beba na cholera de no ho ne namu na fever na afa wo da ho bo so hwenu mu nyina asisi na wuti pai wo no wonu mato na wuntimi ni di edura na dua wuntumi na amanfo ada so da ye papa bi no na chese wo de wo twere ban saa eba ne saa wo se wunya police ni na duro ni bi imbustable ni bi eno na ebe boa wo apagya immune system na ho odi bi mu na chese wo nipadua na timi ako edi saa nyarewa ni nyina esunkunim nipa bia wonom imbustable mixture na se posi ni na duro na ni immune system enya ahoden no saa nipa no ya won ta nyare yare da bi na wan kasa nkwamo a ebo ho ban firi nyarewa ho nkwamo a edi wakagina mo atimi ako edi nyarewa so nkunim no de no wodi imbuster na posi ni na duro na ma no ama na nya ahoden mapa na besi de wata yare yare eno ti obi biara opeso obo ne ho ban firi nyarewa ho wa opese wodi udwuma bia wunya asumdue na wodi di no e wo sa wodi imbustable mixture no police ni na duro no e wo sa wodi ye waduro esan sasa wo ye obi a wonom na anom ne mpempen so ntentem so a wo behu se yare de wo ne to nkwanta amapai kra eno ti wo bo ho ban afiri nyarewa nyina ho sa nipa no so onya afa so obi ti se ni mogya no e wo nipadua no etimi di afusane ye pa adenti na make sa imbustable mixture ya sanra ne se police ni na duro no ekratanis na eno no e phytochemical compound bia e wo imbustimu a ehwe ma mogya ne di afusane ye na afa so eseti barriers eye bibi ti se osi akwan wo nipadua ni mu ema bacteria virus ne mo anketenkete a yemfa yani hu won so mu ra nipadua ni ma na omkofa oyene e de abra nipadua no eno tie nei so person obo ho ban every bacteria ho infections ho virus ho chese malaria parasite no sabre ye nsuo toto nsuo gugui na chese o master te air pai de wo so obo ho maden se de be ntontom na bi ka wumpa wankasa malaria no ebintimi ema oni paduanim eye police ni na duro no imbustable mixture eno na edi wakagina mu amo abo ho ban numbers ni biem utie radio so afa number no tv so na wo share numbers ni na good screen ani no eye 0246 20 84 96 0246 20 84 96 and 0261 388 149 0261 388 149 afen susu obi biara onom posi ni na dro imbustable mixture no sa nipa no oyare ya na yare no entire complicated sa yare no abekọ nanim afen na sesa ahodo e de abeka ho da bi imbustable mixture ya posi ni na dro ni wura ni padua ni mu a epeja immune system na ho odinti sa wo yare da dro bia so a eboa ma wutimi di sa yare no so nkunim eno ti yare ba ni padua ni mu a enya anika e wo ni padua ni mu eno ti na ya wutie mi ebia na diabetes na aba ni padua ni mu ana osa yare kwankro abeto ya funu ni mu ama aduane to ye ma untumi kra o pressure no course doctor say de no kosoro dodo ana say o call hospital no doctor say de na tia ba form dodo a e wo say wonum imbustable mixture no esan say nipa bebre na na e do o matu nro so ebi de na stroke ebi de hepatitis ebi de ya pressure no e kosoro ana say hypertension obi de na diabetes obi de na ulcer na so mu nyina do mo hotu imbust so no mo num ni ye no enne no mafrase a omu di adansi atese so nyame ani papa na hye nkran so eno ti medafo wutie me yare kronkro bia etete wo yare bia edi unya se wusisi ukotodwe ena ye wo ja ohunam nyina atwetwew wo ya me maame a wutie me bia wo fie no kwa animu tese menses no etwa anase wodru mo no postage eno ti wo to asi etwew se ya wontimi enya ho hwe ya na wo ase hyehyew ana wo wedie mu hyehyew a me paacho obi anto wadu me paacho baye bia nya ya na etade sha ahonhom dodo eto de etwa se nipadua no edu papa bi ti se posi ni na duro no ewura mu na immune system ni ya adwuma yie na nkwamwa no ekeka ne ho biemu na timi pam sa anyarewa ni nyina afiri nipadua nim eno nti ne paacho Herbal shop license chemical shop
pharmacy bia mu wo dia wo kwa wo se wo pe police ni na draw imbustable mixture ni bi won saka bia kapoketo ano a ehye so no bia so a kapoketo bi hye so me pa cho anopa wa sori no no anum 2 e dia mame wo didi wi a awiabra mu wadidi awie no no asan so anum 2 enumra wo koda wadi ani nyina awie no me pa cho num 2 sa afa mame afei dia obehu sa obeda obesori no na nuane a wodi obi okro si me didi aduane ne hyehyɛ mebo aduane ne ntimi digest ye enu nti ama mebo hyehyɛ me wo se aduane a wodi ani nyina be digest kama afei na detoxify ni paduane dia ma wo ewia na yi stress afri ni paduane mu eti ade be chi no tumu se wanya ahoɔden mapa ɛna wode kɔ wadwuma so cholesterol na ado so no ɛso bɛte oba menses na ɛmɛyie no ɛbɛbɛ yie kama kyɛ sɛ wonti pains a ano yɛ din bebre afei so bɛma wo mensɛm kɔ fom no me paacho ye bibi na aba ɔhaw bi na aba ni paduane mu flames bi adɔso wɔ ni paduane me kyerɛ amaman ana empo stress ɔbrɛ bebrebe ana so namu yare bi na ɛhinta wɔ baabi a saa imbustable mixture ikowura mu a ho eyi saa nyoma ni nyina afiri hɔ na de o mensɛm na ɛde ama wo sɛ de nyame yɛ no pɛpɛpɛ ɛnu nti negative side effect bia enim edu papa imbustable mixture ye posi ni na dra ya kanfo di ama wei o yare o onyare o utumi num bi yani a yanyare nde boy ho ban na omo yare no soso no omo de aboa ni padua no ako edi nyare wanyina so nkonim enchiri brofo duro bia enti aduro bia woda so no utimi try imbust ni bi hwe na afa wa hunsonsoni a eda enuro na aka no eni imbustable mixture no entemo afa ye sorry so medofo Herbal shop akase pharmacy akase ne nketu anyina na kope imbustable mixture ni bi etu koton sa wo pedodo etu akumase kode ofenso kwan ne so mo free tachima ebetu aduro nyina imbus pharmacy ewo ho kumase kode methodist asori ne hwe animu pe kope bi netu ewo ho no eni nro nkaya aka nyina fa numbers no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388-149 so for mami nyami shira muni nyami nye adwuma se obahema yeda se pa abusuafo September 22 se me peta ze bebre na kan areba abusuafo asem a ye kan enti ye nya lawyer bia obe volunteer me volunteer na kwala ya asemu yi makodi akire kama no awira wo semu de entre ya ekoso enti they say doctors no Daniel hom say de surgery na aka but sia said almost Jesu no nakasa me papa me yene he ma buano pa onu tima go school na me yeze I was my useless and ma to come and the business is some to them min ko de na min ko hey na un se skano me so na ma be wu aferi e baabi e koduru ye no what do see came esrem ka ekro peche no na ya baniji me wonyina na asidaka mi nim de mi fanda mi ma mi ebusia boase o ti mi frɛ mi ma mi ti mi frɛ fon so na de ama mi ma didi mi ma mi atem wo se didi wo ma mi atem o ti mi didi na atem na kan san fon aka chen se esi ama hu se ma ye be ma wie na wo se ba ama oka odineti no aka kase eti no kase eti no hey papa no you okay introduce da o yes o do be kosiri no e de na si ada yes de me kom sem before then na on hwe me papa wo hospital ntina me issue no amount for ba mo homia no mo fi the sad story in the way I happen ntina amount for chane teams kanti ene na me didi into ba no te se bia patients na mo bitim kanza mo ba mo chemiska pa obono aka omo so ye behwe yade ni nyina ntro de no aka oba no aka chemse se omo ba mo miskanti ada medisa sika na mo de mama ada medi awie no me kan chem sa ada no de edwane bebre me
It be 3 weeks. No one see hospital. Won't see what? Bear 1 month could I? What you 1.2 billion a year? No one see what. May dress ya. And I may made root to Mr. No, my other patients, Edru, pink and no, dear mammy. Now, my food, and I say be a mad discharge will be a no more than a do no, dear mammy. On my hot. Bow. Some crophobe chose canty. Say, I don't have for house or do coast. Yes, I know not. Assemblies for about a young bound bumpire mammy. Oh, assemblies of God for an Amishram. Only Papa Tenty, when Papa pass fair. She I saw. And no leader about a car said, or boy, no, my messages in a contractors and chimney. Man, did them. And I'm casting you, no, or besides, someone I remember has it. And I'm saying, Papa, and look on Babu. And I'm could be sad nurse. I don't know what duty was. And to me, a mistake nurse in the nails and comedy nurse in number and mom. My son, I'm the papa, papa number, ma. Friend, me papa, or catch him say, mean trade, me subai. Mean to book, and I mean trade me subai. My banam, their mom. To book natural subai. Na sister also be my pen akwale ni san. Before then I said on my am Tuesdays. Don't say Tuesday. Say Tuesday on Basaba na till Friday na no here first. You know be me free hospital no or them call from contract. Sompa FM. I didn't see come catch that one say o dru ye krum junction so aposo na mu on see me no. One fro ne busuani bia kan chen say Oh ba me ba fie. And or 50 cities. Na mitimi ahwe me sabe pen ye djuma eno so intimate ne metire ma na no epe ase pesete na me nyoma me be shita me da so ene me bucket ne me boss papa enji nkuta o so nkuta wan so ma me se me nko na we nko to me na me amikuta na mitimi ne e mo mikuta sa de free ko fa na cho be pie market so get a market and san all the me faka ni go from Na just a confa no cho kran fa na faka ho. What do nam fom? or the men nam kru no bi ehwe me na me kuta me nyoma wan to bag kran fa me nyoma ngum ba Roberts na omode ye dressing omusa na ye kru na that's been eno bi no yiye eno de me nyoma go. Hey! This is the Pacho Bra na ye bere. They say proceed for no money omono asem no ende sen. Pesi ehunu die etwa wa police for no ene mo kan ne sen. Kasadin. Ya kwa no ko o chire mo e chire blai say blai papa na bae na no ho chire no papa ni Police ni na kasa asem. Abram pa be chire ma chire. papa ni niska o de be hwe o bae no niska o de be hwe akola we enu nti na onu kra onim mra mo tena ase kra jiska no onu ka che papa ne se onko no oni nipa no nko kasa oni nipa no kasa na se yo ombetimi ai solve o problem no omo nko solve nti ska no dodo kra no no onim ska no dodo a papa ne timi je free Mine ho. nti no Police ni nim. oso onim Media me wan se asem de ye buku di kokoto. E ye den na asem na mfiri wa nkokoto no. E ho kakra ne me. bra so betimi a chire mo Yo mate. Me se champo de toto na brampa me chirem. Omo ko ndi enti asem na nkokoto no me chirem. So mami medase. Na so mami sene asem no esitie no. Papa no mama obi ara ho ye nyina obi ansu asem kwa me hu ne ka
ono ya 77 kola ni monyam fa ya kada ya we 16 wan hwe mpo kwa wotimi yisade we se sade we se ato akoda ni papa yi amfene ni anto na sabio abro na eye no pese akoda yi ewu a so why you useless akoda yi ni edi kan wodi ne fa kwa bi so ma wo training se ontwa ntro wonwia cement wonye se kese invitiase ni nyina abro iron rods amawia when we nyina ya titia bone bia iron rods ya 50 was me 100 na wakoto 50 no ade 50 rizikashe no cement ensaya na ro papa onu ma twero anko school nti wo no de waye ni secretary acha was 20 me ma workers ni yes antimi ansa waka bia no obepene ntimi me ma yes ade no yo Mr. Champo kasa Daniel region kasa bi so mami ni wususu ye no am say no e say asem ni say nyane no na yeko a police station wono na papa no so ti ase dia ye ne be trans ni afane out e kwa pro fa so a wonya tumi di tu ase ska de ma papa no na papa no so no akwa ne papa no so no e so no so no ye chi no because akwa odi akwa we say fa so no papa it's more than how come ahro any John so kukwa very entin papa mom de of me no ya adwe yanchi no na ye nyina no yan trans na kwan ya de be fa because was say akura brabo but surgery say be try to ye na de o na o ye na you bet me aye ama de kon kra no ama for boy na so of mami na wogide na ebeyi na mami do so ya dana se ne papa ne di beyi fe muso ni mami at ama de ya na wo abada enti won na wogina obachi kase na wode na won fa hwa kra de won obi won ko ya kra cha hwe ni ma ya wo fam ya so what you say na je se yakopon ni destiny na won nsem won ni kola fe no yamfo Mr. Champo first na of mami ne ya kan eno anu no start free mo call police station ho no e de amane e ben na ekosi o mane de minika na menchire duro na papa no na me refi obi free chiripa o se fra bre ya bofre ya bre popo abre no ya bani wa posa na mo fa chire ya o se nam ni no be 30 minutes na maye ma wo free so o se nam no be basa na ma me de na mo ni kase nyina nti o mo chire wo mu o mo ye na fe na enam no banti enam namba ti ye ne sana bofre de ho nya ne bo nya den ya bre peche no so yi abana no ayi bodo na wo de ato so o tie show na ne ti so wasu a na abran pakasa maladi ye kokko de ko hu commander na akwa we papa no maladi onye nipa sa onye nipa receipt code police hospital o say ho de ade bia say pen kura na say ye gi a ye be ye receipt amount o ba receipt kura no be say papa no egu bagim no de ba tie ko ye de to commander say abransem ni si ye na abrantie timi kire omkwache papa no we na papa ana di sun ani awroho ba police station ho sise so mu ka so mu de asem na e court amye de abrantie na kotumu a onu wondimi hwe Epra police no wa ya wrong se nkomo ewom na me di be ya wrong because akwaya akura we no akwaya state any papa na sem sa to papa ni crowd ni pa no oni right to me so betimi akasa asem no sa enti akura no papa di sun ba asa no na ese wo so mo hwe na omotena se na nkomo koso ne pa ne ye ni si ankomo me atena se na nkomo commander kro no na nkomo no be koso nyina chi na akura we papa fa achire ene kwaji ska no e wo mine ho krata brante na baso ame wa ba adwuma mpen o na man le di mesi wonye nipa sa petesi fitai petesi wa buru se sra tu ya ne hwenye yie na wo wie so a wo hwe o so ne hwenu sa wo to asra agum na oba o kasa wo fo mo ate no soro ho nkasa bie na me nkasa dede maladi ene wo so wa e kasa me ne na mfa mom o so wa e kasa me ne na mfa mom na krache ne maladi onye nipa nipa ngoma ne bra no nipa ngoma
ene dura na ho kyese onwena kodai ho ba kokora enti police for no sisi kasem no se papa ne gi no enkrata akra papa ne koye yi ye obi asensan ye no police for no eni police commander no woni right wonu ye wadwuma asem wei sa asem kakraka we criminal issue say ne dia beto enu ase papa ne say ye de kokko to tumshenti why man fa asem procedure fa asem na anko court asem na anko court yanko court of a competent jurisdiction ehunu de besie dabi ama papa ne tumi atua sika ama krachi so agye woje ye so no no ade asoso ano agya hokọ ama sesei wo sese maami se asema krachi na kransa na mabetake no wo sese maami se opesu ohunu ne ba ne sika na wokoje ye no do ode ye ya ye enkopa accountant ye o Sompa akrai papa no ewurade nyankopon ye enkopa accountant ni ye ne nkokọ noche ye ba kwa ni profile be ba enuro ne niam o ye nyino mo de beba ni ya be receipt ne ko kan ye mo se mami akran sika be di obetua so mo so de ne ka o be gi afri mami ho Messi bedru ho abrampa asem we twa so baba on the papa na asem no ne niam na oba ho a obeye no enti na amaya na ase majam se papa ni nye ni pete so oba ho se yen ye ni to me se ye de ne battery TV so wa bra wadi dem na ye bo ano ye mo ano oh malad miso ya nipa bua o wosi ayeye ni to me nye ne de ne bebe sresre ska kwasa smo keka no kwasa asem ni bini na mimi nim ni krom za ma za janto ato ano busum be na wo krom busum wo ha wo kra busum e wo se ku wo papa e se ku na dika ku wadun so ati agro ma wo ma wo ba no wo busum wo ho ise utimi kum maladi nipa ye kana se ya akra yi papa no maladi obegye di se ono ana busuafo krati na nkasa na busuafo kra maladi o mene nya fan wa akra yi wo mini bi kasa telephone so o mene nya fan wa akra yi wo enti abrante ndi obenya no na nka ne ba na wu da na afri ni so na ni tiri mu pa nyina no na maladi yamma enipa bi nti ase enipa bi ti se be free wu fi amaladi o bre wa brabom obi ti se sa Mr. Dangwe ya ne bani no obeye obusu amaladi o bre wa brabom akola no ode ne fa so e wa brabom no akra no hu se wo nyiri nti ozo no a ekobo ne bra efso wanti nana de se jem enana we se mini ni di nkomo e wo fon so okasa nyina no osu wose bra afa me papa de oye no na anu aye di nti na wose mea me pie se me kope bibia ye na me ne me nanfofo se ye na e kopie se yese me kromfo ya kwahye me na maladi akwa wo ngui na de wo mu nyina ne se ye be sretiefo se ne koni ntimi nyina so ana ne nsa nifa no se na beti na yi ama ne nsa ne sense no kwa ana bonkumi susu a eda no wo hu ni se no aha se na kan bom ye se no so nya adwuma bia de se obedi de ne nyina etetema no obedware di se ne maame ne dware no no apepa no ho bibibia no otimi ye o akra no otimi sa meni na di nkoma chepa ontimi nya bibia ma no ho sesei enti atiefo ne ahwefo emua bia mbetim de aboa ye na akra be gye no ho na watimi abeko school so obesu adwuma o no abebon bra o ya be man san de wa meye nipa a mesresra de maladi dan bra mike nkawasem etwa to wiase ni a ehwe ne mwa yebetimi de aboa wate kasa jaisun maladi ayro hosem asem ne da honom sana akra ofre mi bia no osu we pa cholo yes am wo Ghana mo hweye mo meboa ye na case yensam peja yensam peja na akra no se compensation bia sa broad ba bi kura onko gina yale hwe kasa but pink le bien wa me no me pink me sano at 12 zinga se no so pink la ba ko 200 1.5 mi mami ntimi mami abre mi mzee mami betani ni kura abeme because my didi na tempa papa na mi ni meka is it for mbwame mi zanzi mi dada mubio abusia for edc dan so le contract why ye wia sika ni nie 30 million enti ahwefo amohwe a mo pese mo boa yen mo moa yen na ye bai ye mpre ne nkwa e ma no mayen why pamucho Alice te mo ntwen why yo be ma gramo pao ebusiafo
Case number 2. Sompa FM. Safia no complainant. Bekwai. Esuminya. Eno free buy. Why ni yabo no koradu? Nana bekwai bekwai kuro ben. Anwa asumi bekwai anwa kwanta. Eno no tu free awate atomu. Kwa! Safia te say. Your Bible kuro be before koshina kosu ya snap. Kasa preko ni bodu ya pede. Lolo man bia. Nyame na me de ma o de opede he ante. Mami. Wona wote ho, oba ma eden. Snap. Fama no, mani snap ni bodua. Na mo be kan na mo fele no, adai. Osofu hu obetu ya se, obi asoma. So mo pejani mienu, fakutawe na kutawe. Boudin. Mikra snap. Mikra bodua. Sasa mo ame be kan. Eye no kore. Nana no mo ame. Mami asembe na aba. Kasade. Baba ma, when he was here, it was 21 years. Your friend is saying? Your friend no, Tete, this market, Zake. Yes. Namino Munina or no, so many or buy me, Lamiyali, and buy. So many I don't quiet them. Say a one okay. You buy my hoodie, you buy me and of us sell behind. So about when we are Munina, and if a kind one could be. Also a shaka upon also Pesica at the Adina Lances. Nam swing out with a cracking, I may bay. Lips cutting a hope on Castle Benya Scavina, or Castle soon crashing up. Modium. It may quite form. Me buy no now running fee. Obano, Patcha, Nanny Breg, or eat 3. Tiano boy, you must say beer or whenever I let you know one. It took them a yemeni, my bay Adrian near you. Adia Sam say monko fremo bla no medidi no mudu enso dia ede ekọ ento monko na mbara on se ma bla to na ina adwuma no mu na se monko ne fie ho enko e be na zakadu ho okọ na ne bla isi o woni ho no hu na no pa no ohun ni bi eno bai na me say ate na da fu si emu en ye monko pa akwasi ho na monko kusa ne se zakali aba ho ana enti akwa so ko no ko kusa ne pa mma me say zakali abaho no asi daabi ohun na no pa no ono pa kwase ndo so ohun na no po ehun bo no so kwa adwuma eja no me ba no ofie boy am serious say ja wonde adwuma na yikwa won na put meter about tamal bo be 12 no ma ba abeda e be obebe fia bididi wa ma che bo be 11 no na wo nua ba ka chem se ma zakali afre me oso kokuma ase am se e ko ase do ko eda wo ho oso se wanya adwuma wo ho a wo kwa akoye ye juma was in she juma or so kind of boy be the blabiness one poo little enough to be any say one pair juma man into walk crams no be so pair juma ma will be a but the panama can't tell me one man can't tell me walk you miss me friend now mignano the fenna mignano to that mignan exactly what he was a man mokuma some say a day no go into one cramming and so you see you home me back. No so ma nya minti bibia nsi ta wodie nya abotre meba na meba me se me behwe se de adwuma nu esutie ansana maba abaya ahoboaide akomeba boy no twansu agu ha meton no wan se se kuma se bro no we se so la se ha o ka am si mate ti 40 days ti 2 weeks na no Friday no kwa afu ena me baba ya no friend say ma la zaka friend say me kan jo say zakali anya accident Yenina ye tie sompa efie ena ma me ho de no ma jo so be imprensa me bedu efie ahụ me ya ahụ bona me ko ya me be na de mani bo me ba so be ya kwa che me no enya agoro adai me ba nani wakata nani won kasa wasidi ni so ne ho ono da hoi adesha ne ko enadi abadwuma o BB Fabrics Material bill you 8,000 4,000 2,000
yard no nyabotre yard no ye 18 cities ma me usu ni timpesa wo home unya dwuma anye unya dwuma kono kwa jibi we material ni mo fe wa sha fe yeah, well, so for line after commercial bank and Crime Circle behind my bet Africa 055-279-9750 where St. Andrews College then fair manco or G from work up from 3 a private SHS and yes 0244-696-911 Midima for say when you are Dr. Time and they will see your papa and I Jenny Pusso and Yasam Kitwa ya ni muna yakoho utwa breto ya dia so 0274-282 Sister Natural Spices Didi peche when you de ebeku enku ketenkete eni pepre enua udi no aduane eye kama ya wakoko ewo dwan nantwie ya wonantwie ye wo fish ye wo fish ye wo bibia kwa jibi eni ewo ginger and eye garlic kama ye na papa na najima bedu ene dia ba edum pampa so wo ne wo 0243-535-025 Lawson Herbal Center delay my capsule or say the Virgin Doctor papa wo wonro nunum ko no wabo wa jaba so bodie bebre na ode Lawson upa e dia ba Lawson law care wajaba so bodie bebre kono ko delay ma wa gina mu ache e ma dia be kan ba we say we see betu brayase ama ni nyina afiri ho 0242-133-577 Dawu dokutai wo ya de se ya de a wonsa eye jimi adwaman anu de wonsa otu ase e ho no obutu na de wantiment ni twitwi 0241-244-012 3P garlic machine eye 3P piwak eye toa ehwe pai ni tini ekokọ ebusua bi ehia bi ofie eye garlic krogen ene ye de aye ene ye de eye natural plant juice kono kwa jibi vitamins akeka ni nyina da ama no aye na ai kama se 0248-928-824 Tabita Clinic ya sabia soronko ye de abrofuduro eni abibiduro na akabom enti tu ya de na senten oye home care ye therapy no yonhwe ye jibia ye wo Cindy Junction ehon ye wo 0260196219 now also wako Joycam Roofing Company Limited ye kwa kobo ye dan so oye IBR ensuo to awie bo enframa fa ye mfi ani nchirem na ye kobo ye dan so ye osoko ban pa me enye ho aboa peti 05401251 Chiman Answer Brigade edu chimwa na ose ayamutim owunuro eni dani ni nyina da sisi yade ye ebetu edu chimwa malamis ebetu malaria and typhoid ni nyina beko tonic ebe mu ahihye mankapo ebe ma be ma ginam brane ama ho 0599419191 ejako door to door ye mfi ye ni nkyere ko adehia mo London fo ni kyere mo door to door beba oye barrow 80 pounds 60 pounds ye 31 Wallis Close Luton LU3 3RZ plus 44-785-360-7006 plus 44-785-360-7006 Mommy and I'll call hospital na saa time no anya accident na di sen Friday na no musu wanya okay Friday na namsi gamaya ne de ho de misui papa na nkofo kwa mesi ma me mia no na nyame nti wonhu na me hwe me bai ho me se do akra yi so ho me na mesi nyame de bibia ni ho a eso ne ya me kama no tinto ho akaka no makohwe no enti me kwofo papa bi ba ne se ne wo fa no no na odi na gya papa no enti me kwato na chi na bla ne ye de e ba ho oba fi no be chi ma kire me say akra no anajo 11 and wo sali say le nanfofo enkogya no na onkofa ne ge afenso so omukwa okipi afamu say omukwaji wo mani eti edi accident no nya car no de konya ya na omusi aboboya wan aboboya boy ne nsuo wura na aboboya e na omu tena mu ai afenso so be ewurade nyame Sompa FM eje se oba no we Sompa FM wawu maame aboboya na timi akunu
Auntie. Radin yanko. Osi omuko, omusi omudi abobo ye koi. Wasi me boys they say. Me ba ne say won ko ja omo. Boys ni ko ja me ba no. Won ko fa ne girl. Ti wan na e ka abobo ya no. Me ba no na e ka. Omo se me ba ne me ye nya ye ni hobi. Omo se me ba ne na e ka. Omo se me ba ne say omu ko ja no ko fa ne girl. E ko wi ase omo se omu ko wo keeping. E ko wi ase omu ko ji wo mani. Na ye dai. Ena mo konya accident no. Ena mo awbo no so kire se ekwan na akora no mo kofa aso no. Akora ni mo kwan ne so won ko ho no mo da. Na ba bia wodi akwa ne ko so onso pra nsuo no. Eho na wo che na otwi mien sa akwan so anfa akora na anko ho. Na obi a wo se sa akwan ne so no. Akora ni mo ho no. Eye dai. Ena akora no ekọ kwan ko hunta ne girl wo ho no ma wo kofa ne girl. Obi a wa ko photo date pepe e do konya ge okura woni mu. Eno de be ma opem ma de ko obenya bi. Wahu, you so akoye case. See anchi boys no. Ama police fa akohwe baabi accident ni see. Say ni nyina so oboa. Na accident so ansi kwan kesiem. Na obi efom kwan tia bi so. Na accident ni see. Na ho kora no wan hwe ni ya. Wo hunu sa accident ya si wo ho. Enwa ni bi kora gina ho. Abobo ya no so ahia abobo ya no ofie. Wo so ama police fa akohwe. Say so oboa. Case so aska so ukoye no ukoka no ke wanu keke wanye case anto ho nti akwa ni uwie ansa woni mi bayi eno papa ekọ sa mo koye case na mo che se enipa se akwa na wu a obeye onipa na accident sa obeye case no wa meye wo de wanu na ebe kan na utwa ebu koy no so mo che no shame ta ade che ano pa no mo sa koy no mo yi boy o mo yi na mo kan no asemo no mo ja no ma no koy be pamune It is a say who's un wadwini mu susu se dey. Me dia me say akra no me dia ne ya me ba no wa wu ansa ma Sa. Enti no o me anya no ba ko na me minyi me ba no yensie no ne anya yie no Akra da so she fridge. akwa da so she won ko wi akra no kura mpo se akwa ne da fom O she mu anya se. na ni she mu na wo wu ya na de chom ni she mu 2 weeks ni Na hwan na e keep akra no fridge. na ni say we ma we no pa mo ko hwe no na me nso me no papa ni system ye ko hwe no ya wada E wo fridge mu ho. Hwan ti na oda hwan na me cheni pa ko na oda mo ma onkoyi ma de ye akra ne papa nkwani mu na ye. Bosi fo so mo ma ye kwan Wo die ti no so mo ma. Ba ni say bosi fo aka che wo mo say ma o mo mfre ni biem Boy ben. aduma wura no na bosi fo ni mfre ni biem na bosi fo agigi ni sika e dey edi ti mo mfre ni biem wa mo mfre ni biem na o de say asem ni see ye la o ko ma gigi ni sika edi pant nya de so obeko na mo se o mo mien ko no be do ka di nya ase de won ko mo ko ye so a wan ko abobo ya no so o ko fa na onye so a o se obo ya ni ofie boys so o mo ko on ko kira on che o se o se che botifo na akọ efie ho Te say ba wo ba na de na wo pese ye boa. se batu ma na tiefo nyina amoa me Sɛdeɛ. mi ni obi a o ka bia ma mo ka bi mo am na ye nye akora no no mo nkasa no ontie no onko ya Why dey say otie no de akra ne ma wo no. boy ni ntie ma asem na tiefo Boy bɛyi. ma adwuma wura no 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 de say mfa ne ho. Se mo na eye mo de hye. Mo na esa mo kwani mu akra ne papa na esa okwani mu. Ni o ye yi ni ba ma no. Ana mo ne boy na twema nso. Fie kwa ye nim ho ye ne twema nso bi ona akoye case no Eza krata asem ni nyina akodi boy no ho. ona akoye case nya Na mo frɛ na wo se de yi. ye onko won frɛ ye mpo frɛ kwa won fa IBJ wo mo frɛ ne mai do satrase. Ni frɛ bra ne mai no nkyerɛ mu yie. Na me de asem we de mente ase. Na wo mo nya kwan na wo ba hye fridge ma wo ni ahoto. O ante betena ha. Tie busa no. Yenina ye tie sompa. Wo ba hye fridge ma wo ni ahoto kra. Dr. Solomon Kwabi na di give us dia be dwama so be ma wa ye mre. Ko kwadidi umu ti ho anye. Give us about me chabetu my area join this when mu atro na fe. GC ni capsules no de okabo mo ye kadwa be ma be gina prim. E 0543222470. Adu san enko. Me do fo nanso panku bi mo bo de yen kwa cha ye de a mo ma ye na nase na ye na radi we ye na re ho da na wo twe bi ya se hia aponde wansam na me tante say ya na me ne wo ka abre bi awrade be ma kwanya e wo radio ni TV so de no taka ane say obi ntimi ni won sa na fi ya de
na yade nya bo wi a na hu se nipa wa ye bobo pa me se wada se wo hwe mi na wote me nka o radio sui yade bi abeto wo a wo je wotum se enya abrofuduro na wo pe na wo pe duro a ye organic ye herbal ye di treat wa wo benya wapom de a bo modern said say ye centers out on baba bobo sui wo be ba na di infidi hodo a hyewo na rada fa ye nso na ode yaresa na wode abrewo ye wo no bebre so odwa so ye ba ye no e dodo no ade ye tumu a kyese nye ne na nipa hu no dusa e ye tete aduro pa wo ba ye clinic ahodo a ye boa ma unu ahodo bebre tiri boa wo na ebre mu de dem no wo ka wansam e ye aduro ya wo hwe ye fe dusa ye ba mesha se ne tie ene ye dusa herbal capsules dusa herbal mixture ene dusa herbal capsules me dofo so wo ye dusa herbal mixture ya me de chewe si nchen ya ye wo no makomako edu nsia ai mu ba kokura ne kita me we dey drink e ka we mo ho nyame adawroma ye dey for about this awodo mu ama food and drugs authority age atumu na edusa heba mixture ne capsules abre bia ho TV so no radio so no adwuma kese pa eye ne se eye intini mu adwuma na etu koko etu sisi yade ase deku na afen so se ekuru ankasa ewo bi ho a se ekuru ankasa wo bi ho no edusa heba mixture kum na mu kuro ankasa obu wa ikro ni pedua no mututu no emu ye ne ya emu twetwe no wonante kakra bia na wa bre wada kura na wose wagye na home no ni pedua na wade ka ketan de kampa no ya wona de asam ne beba na wodi no no wodi no mu femfem na tutu no mesro wo bo modin akodwa so ba biara wose me pedusa heba mesha ne capsules aduro we ye di nsuo no ka capsules no na enom wo to adusa mesha wo be to adusa capsules na wode aka ho na wonu mabom anopa ene anwumna anopa ne anwumre wo betimi anoma ko adwuma so wonu ma enkan na se wonu ne sa wo bo nsa ye na wo famu e woni padua ni nyina ya wra yankopɔ adom na do ne humobro ene ne kokɔ mu pa ya bɔ no aseni nti wo be fa so no da yaresa na wo de abro adofo yankopɔ kuta tumi wo de tumi ni nyina hye ha ba manum ana no wo be se yeso no bibidura ena abenya kidney na abrofo do ne bibidura de na ma kidney de nyankopɔ hira so de amaye no ne habai wakache woni pa se woni pa minim se wodidi a wono no ba yare enti trum ha no ba nyina mede ama fa ye waduane wodi wi a na habai na bra ne yini bo mode ya se wontum fa ye waduro che se kon bia so wo sister no ya de bebe na de haba ma na de treat enti se wo bia wo je haba media then you be god wo dinyamedi wo tinyame enu asem na odi ye adwuma nkasa ebia no wani so femfem wo obi wo tibi posa ni saa no posa na ye ne de wo posa eye koko pentempe du sa ba mesha ende capsules ni binom adure ba ya che enti o memu drugstore licensed chemical shop herbal shop across Ghana wo kan shi drug lane ebusu say takwa owas ebiduro fie ebi wo takra de crosses the answer upon chenkra bi wo nimdie na emen so nyina tuntobi wo ko kan shi drug lane tina tafia ba tobi halwa se ba tobi didi heba repass o kan shi drug lane dudu bi apebia benya bi ato ekus o wa shaman wo benya bi without ma shaman leba no bi wo gas pharmacy okofo dua bi wo wo ba kumase a Freddy Mens missing heba de ne heba corner keba PFA pharmacy Osons chemist NS chemist have made baby to do Ghana have baby apidak baby wo benya de say ba mesha ne kasa sato wo no a enkan edwa so na wo kwa betimi anomakọ wadwo wa betimi anomakọ wo bo na ne yembom se kukururu na ne yemu bom eye koko na ya osade no wo ni pa ho yemta bom wo se enche wo je wana ne moja na ahyase na e pramosa borwa baby eto do bi akope bito nyame ado ne humobro nti ye won fidi ahodo a ye de egu ye clinic a ye de ye screening hwehwe ni paduanim ehu ya de koro e hawo na wade fa yenso no de adu aka ho metra se me ka che wo se ye tiwe de yensase ye wakase ye bro bi de treatment bia no afa FDA for nsam enti enye bra beje kono a ye de yanka se de fa mfidie mu a ye de treat ni pa so obesi mi prostate anase doctor ka che se be shock etita ana wodwo so ntentem ye we product ba ko fe na do sa prostamite e registered by FDA so wodwo so ntentem wodwo so bikam wodwo so awochem wodwo so na ye we ya wodwo so ba tot wodwo so bebre anadwo ntentem kakra na wodwo so a wo ba ne ha sase do treatment so ne ye mo prostamite ne ye ka ho bia infection bia wo mo esa yin prostate bia o se bibia ye din wo gye din obi se manya gonorrhea manya syphilis
treat ya enko bredu say back clinic Kumasi ne wo ana nkran ye wo Swami magazine macro Kumasi wo Finsu road Swami magazine macro station wa ne wo macro station wo macro last stop go filling station na e ho ne station no go danu mu ane wo e wo Kumasi Swami magazine macro wo kon kran ya ye wo Abekala pass last pharmacy wo gina ho na nimu wo ne nto aso wa pizza man to ane so ye wo pizza man da na chi wo fi last pharmacy na ko pizza man ye wo pizza man da na chi papa ye hwe nimu ho na meka wasemi wo benya wo ko sunwane ya ye wo new town wo che rikus wo ni susu gold di anu hwe ye wo probata bebre wo mia mesro me tu fo se bibi na ha wo wonto wo ase abra ene de nyame de adom ye pa dance ye won a ye ka ye nsuo ne ye wo Kristo moni da so se ade na ye ka no adanse de bebre piem enti enya kokodo de ka ho asam eye ye dura ye de treat diabetes and I say sugar wo be sugar wo 28 or 30 de bia wo de wo 20 wonya single de get that misro di ma mi du sa papa du sa de adu mi mi rado fo na ye enti anya ma mi du sa papa du sa ye wonuro by the grace of God ni ya ho den ye rade bra ne ye ma oni powder de yin ansa bia wo no benya kubensu asa ye ma wa powder wo ko fra kubensu no anom se sugar de bia ko du bia ebetia ba fra wa hwa doctor we ka tese ko hunu glucose ne nom me na me ka che sugar na wo de adan na dwendwene a wo de wo dwene ho se mesi chere bia wo soro na agro ho sama ba wiase kura de ba kura wiase na aye generation abai obi betete mo re mahwe ne ba enam kura wonyu bi kosua woni bi woni hwe obawi na akokọ na mma ise buronya ne no wa chaba nkore nyina akokọ baako awo kire wo ho watete mo re mu a de hwe ne mma na ne ma nyina be empanyini ne sika kakra ba wasa abre odi de no wo be kokọ hwe mo je mu no yese wo si che yade maame eni kosua maame enyenam maame eni anwa eni fufuo na carbohydrate rise sugar ye tuatu ne ma nyina yese we body enko a body so wi na obo e de be wiase ni brama ye ma diabetes powder ni bi brama ye ma ne powder ni bi ne fa ni nsu afre ni PDS registered by Food and Drugs Authority PDS ye fa nka ho na no bo se sugar no e be ba normal me say e be ba normal mo di wakono aduane ansa na be fra tase so a wo fa tase so e ma ya de ntwitu wakono aduane sa wo ba Kumasi a ye wo Swami Finsu road Swami Melku last stop go filling station na e wo Melku no wuro mu se de obubu fuwe no wo baba ne ho ye be check sugar de amount ye check BP ne de amount ye wo fidie won so a ye fen detox machine eno ye detoxify system no detoxification eno ye detoxify system no aduane wodie enam a wawe cholesterol bone ye woni paduanum se wo use that machine no a wo bon won se wo system no ni nyina mu adawo obu okro be banum adu anman ne won to da system ni ma ye chop wo ba ye detoxify system no na eniye be yebu nsum no woni be yam kra so wo kwa kra me se wo la pass last pharmacy down na wo la pass traffic light na so no wo bo ni ka kra pizza man ho no ye won achi pizza man tigo office e wo the same premises ye won achi presby ni pentecost so la no so e na make wo ba Kumasi a ye wo Swami nadiem Swami ka se nadiem a na is magazine macro because magazine when you turn na de go down go filling station e bo ho mienu ye wo shell e na wo ye wo go de to so tu no wura mu a ye be hwew na ya boa wo de no bebre wi say we adusana chas price drink bebre enu we nyina ye registered ye no do so ye telephone number ni tie na won ti bibia sa wa frɛ yen o mema sam wo fam condemn crowd de bra ye ma wodru e 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 9824 055
de funu na na ni abre so obegye se wa bra waje snap ni bodu ase asema akoso no wonte ase upeso ohunu ade pote a ede ba ya ama wo ba na firim na me yesa na asem nete na ede na fo obegina me ya na mo ba mu ne yedi nkoma anya se yentie o yetie bet mo bedu dai mu anam kekan se de asem wura fi mo ho asem am de ba o jaja ma mi jai abobo ya asem na ye kan ho asem zeze abobo ya no se yo sanse wakwa akofa de akosi ne fie uni o me ba unya police ni ede na accident asi na okoye case a utimi kofa bobo ya kusu fie male di se boy na enwu anko bo police fo amane ewu ka boy na enwu anko bo amane e nipa na ensu adwuma ne dia no ye hia no ne yakọ police station wososo se sa nipa de so we we agire ye di akire sa pepepe because ye from omo mfa ne de e wo se ho ne ye ko agire wani monyam di akire ne ko ahinkro ho e ko he de se champo tonto ne kwa man so no sound. Yes, no sound. Womu do tumi eye niema bebre ade bia ya womu ye no ye no womu boso no womu boso akoda ya wo ne wo maame etie na sebi wo padwuma na so anya bia ese wo kra wo maame na wo maame gya wo kwan ema wo kọ na so wo kọ akwhwe mbokra so abakra so ade na wontimi fa maame na no maame enni nkomo won ekoya ya offense okoye no sebe ni maami kwa no nim kura ya wo so nipa kwa no offense bi anso oni no ehye bi e wo bi anso oni se ni wo musika asem e die wotimi wo nya ka na de ne hwiase anase enya bobo ya no na de ne hwiase ade fufuro bi e na ye no ya e ma ni pra ya wo wuye won enu ntino etese enukoni dadie enti maami so oba ase ya efuri de won sabeka ne bo we se wo hwehwe adekodi a eye no aye ma no koda hospital no abrante na se woka enso wugya na se me na me hiamifu na me hiamifu da bi na bi ese hwehwe mu ne ehu adekodi a ye yekumo abrante no ebi se won no abobo ya na edire hwe ase no ehu entechima ne se sifie dia ne debe na kumu abrante no eno ne ade ya ehia sese so tini American say youth na ya omo ba no omo mbra omo wase no omo mfa ni die ma maame no omo wofo sina be ya bibie ni omo so etube de se maame woni ba bia na wo kọ ene hye bia enka simo se enka fine case ya so se na esi ayi no eya abotre of maame wonder roma wo boa PK be fa course ni ma ye why ba cho mna me fa course ni PK 0554931931 05489319 na asem mienu a etena so nyina no ebie no we ho dwo yensa kola nti mumle mu na mo fama dwo nkyere nsomla 0554931931 0548 omsis aba 055493190548 Hello. Hello. Pacho udi yentio. Pacho, it is blood. That's the first case. One tip up on. Yo, my yo. It does. Hello. Bajo from Kwesi. Kwesi yentio. Bajo, get my corner. Oma bakanasem, bajo kufiwa. Uma nango senko. Oma ubini nango. Nenden tobono fwa papa. Uyate. Yes. Hello. So good afternoon. Afternoon, Pacho udi yentio. Me Pacho e friend me family do idea to do na ndi me de obado nko because fish e obetianse. Me Pacho abaya na case ni na mpesa me baso. Yo. Obu dibia ya meta. Ewa akata ti papa no de abaya ne kan ti mu hwe na monje na ade ma no. Yo. That's it. Hello. 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 Pacho udi yentio. Hello, good afternoon. Afternoon.
but I said, Kobina, fishing. Kobi yenti Na, Ghana, no, a good baby, and who say your problem, Bakopani say you fool, say and penny for, you lose your morals. They say, Papa, when you move, na, Wababa beto, say, Yabuakra, now would you be one occasion, and your own silly preco. Missy Ma, she ain't school be. I thought I would call on class 3, class 4, no muta, sick I no more do school. Anna, me papa be a chew. Into my neighbors, so I'm a neighbor, because I'm a now cray will shut or bedo. The native papa and one say, oh, chairman and coffin, channel and coffin, only comes one. A crack is see our dam, mumping for a movie standing for crying and you could no catch a cry, on not name coffin. Namizima police station is really a thought an hour cover. And Casim will yet Yasema Bray police for not a same way as Sema, yet settle in the police station while some was asking why this cannot, no. That was a buying a shocking. Now you go to the conclusion of the case, you say justice, I accept. Oh, now you can the police station where I or say court and a police station will come with 1.2 billion. And then you call to the other and move it to me. Move it to me bigger than that. Oh, not justice, I say, near my basa. Now, I told an asset, I sent my 2 below. So, when you pana, is it my summer 2 be a police station? You do count on the police in me and make a boo. You said, I'm going to take one of that thing. And I'm saying, hey, police matter, open a maybe one on a beginning bow, and then into a thing. That's you. Hello. Hello. Udi yenti na me tacho akona na onu bia ye tuma no so tia me kana o de me fire ono na me ka se ni papa bi o ye ka ti awako penji ye o ka akona na tuma o de nya tuma bia na o de yo ni o tuma se o ma ye mpini wa po bi ni na tuma me pacho jina so ni mpeke o number no why me mpeke o number no na yenye yafa yo abram pampacho ya be free abram pose ope obi pe akra na trent wi a free number ya be free why ya da say hello pacho udi yentie o hello udi yentie wo mama ya share me to see am because I see the chim yentie o eya ibi ene ho adwini pa kola na watete abemo an papa ni de wo say you pa papa na o ka so mo nsi akola o ye ni pa boni so pa ni kwa so tineri ase that yenso da ase hello hello ini yentie o ini ni we uni abema Pizarro ni me do kinkeso yentie o Pizarro Oyi ni mebo abaso ni adwuma so a no apamfo mo ye na enawie die case ba yi na re wholesome san say me ko first case ni so abrante na re papa e ko de na fa kwa bi so ma akuda ketwa ko hia ni ko hia sei na abrante no nyambo nku no san say o hwede o fa mu na e ga sa sabrin kanya ne so de che sumpa ya ne wo pam wai na suwo ni nyina ne de kira ne de abode papa no san say kade ne beba ya ja wa wu ba and there will be yet, sorry, there move a bath and answer will be percent. I don't cry in Casa or Suyafan and Turus and Benny. Oh, Yabi, now the Yamea dum our grand when young for see. Now, what much it in the fuck so adding him be man a corner with him. Or any drew baby and Nipaya should be in a dancing and then it was what that. Or any Pizarro gigas Macau. Yeah, that's it, Pizarro. Hello. 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 Begin fancy.